Lahorijan ang kangalongta hotel along tin horkijor hangjota excise pen police atum langprong. All Hills Tribes Chamber of Commerce and Industry Mahamaya lapen korkantiaro kiseng. Karbing longalong CUET exam center ka videra joksi nonapor luke charlie amu maratumta kitong torason si nang mandar lupusi KSA pen ningje. KAL Adap Abirta ang tonpen arjuponitha. Khatkhati police station apen bukajan excise superintendent angkang Lahorijan malom an a hotel along tin alongta aron repen horkijor kitirlap aphita police lapen excise department atum piniarni anta ang bip charchak loksi langprongsi thekponlong. Birta kelong bonatengke Lahorijan hotel dream sky pen chenglok ha Nagaland Dimapur ke dayan RVR an hotel ke do analongta aron ripen hor ke lapen beer ke jora sai desi thekponlong horjong si Georgie Plote aron alu mate license chiselam penle ke jor laputakali thang aron alwawi pin si police aphan excise atumaphan arimun po paklang pensi klembong laso jok hala so hawara muni datum kedam kebang ka phiri mimiason anta nang dukoklo athi lahai malom kaikia mata mimi hinunu amuni chingrum si kangri kangkrang pen kaike kache buhong ke charvo sonsi nang manderlu lasi prabjin pen lahaya hawar police lapen excise department atum methangasai chiklem ponra angton pen an hotel along tin kirika kuruk padu ponra aron repen hor ke jora tuma phan an kitharli pon thaisi kimeji athela soputhak anti corruption youth power of Assam karbing lo tumpen la soputhak dipholong excise department atuma phan epak pinpura lotami pajir pontang lo kulara hem photum kithan ponatengke nilitumalong pen kaikita excise asai kamatum uniform nangching thangpo tangka pidun nang ver pusi ningje pon অসমৰ তৰফৰ পৰা এই বিষয়লৈ স্মাৰক পত্ৰ আমি দিয়া হৈছিলে এক্সাইজ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্টক তাৰপিছত তদন্ত কৰিবলৈ আমি বোকাজান মহকুমাৰ অধিপতিকো আমি এই বিষয়লৈ অৱগত কৰাইছিলোঁ কিন্তু ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে আপোনাৰ ৱাইন শ্বপতকৈ ছেকেণ্ড ৱাইন শ্বপ এটা হৈ পৰিছে আপোনাৰ 39 হাইৱে আপোনাৰ আহিলে মানে বোকাজান ছাইডেদি ৰাইট ছাইডে আপোনাৰ বিখ্যাত আপোনাৰ ইয়াত ফ্ৰিজতে চাবনে কিছুমান বাই আপোনাৰ চাঙৰ তলত চাবনে আপোনাৰ ৰেপৰ ভিতৰতে চাবনে ছেকেণ্ড ৱাইন শ্বপ বুলি কোৱা হয় আৰু যিটো এইটো অবৈধ চলি আছে আজিলৈকে এক্সাইজে কোনো ধৰণৰ আবকাৰী বিভাগে কোনো ধৰণৰ এই যেনেধৰণৰ তদন্ত কৰিব লাগে এনেধৰণৰ তদন্ত কৰা আমি ইতিমধ্যে দেখি পোৱা নাই ইলেকশ্যন আপোনাৰ যেতিয়া ইলেকশ্যন হয় তাৰ আগত আপোনাৰ দুই এটা হোটেলত সোমাই তেওঁলোকে ঘূৰে তাৰপিছত আপোনাৰ বাকী হোটেলসমূহ তেওঁলোকে নুঘূৰে তেওঁলোকৰ আমি আৰু এটা সন্দেহ কৰিছোঁ তেওঁলোকে ভিতৰীয়া কিবা বুজাবুজি আছে নেকি আৰু ইয়াত এতিয়া আমি প্ৰশাসনকো আমি ইতিমধ্যে খবৰ দিয়া হৈছে প্ৰশাসনো আহি তেওঁলোকৰ পিছত চাওক যে কেনেকুৱা আপোনাৰ ৱাইন শ্বপৰ পৰা হৈ ইয়াত ৱাইন শ্বপ ছেকেণ্ড ৱাইন শ্বপ তেওঁলোকে বহাইছে এটা নহয় ইয়াত লাহৰিজানৰ এক ছাইডৰ পৰা চাব গ'লে প্ৰত্যেকটো হোটেলতে আপোনাৰ মদ পাব আচ্ছা তেখেতলোকে যে এইটো বিয়াৰ আৰু মদ লৈ বহি আছে এইটো কেনেকুৱা হ'ব কি হিচাপে বহি আছে খাই আছে আপোনাৰ লাইচেঞ্চ আছে নেকি মদৰ বিক্ৰী কৰা লাইচেঞ্চ আছে নাই তো তাৰবিলাক বহি আছে খাই আছে যে নহয় এনেই খাব গ'লেতো বাৰ আছে না বিয়াৰ বাৰ আছে ৱাইন শ্বপ আছে আৰু ৱাইন শ্বপ পৰাটো কিনি কিনে লৈ যাব নিজৰ ঘৰতে খাব সেইটোৱে নিয়ম নাই আৰু এইটো পাব্লিক প্লেচতে খোৱাটো কোনো নিয়ম নাই না নিয়ম আছে আপুনি কওকচোন এইটো ভাল হৈছে নেকি এক্সাইজ লাগা মানুহ আছে কৈছে মই কি জানো মই চিনি নাপায় কি দিছে এক্সাইজক আপুনি কি দিছিলে এক্সাইজক
অলপ তেল ভাড়া অলপ পইচা দিব কৈছে লৈ কিনে যাইছে কিমান দিছে দিছে 1000 দিছে আৰু 1000 দিব লাগে এনেকৈ কৈ থাকিছে মই কৈছোঁ এতিয়া পইচা নাই ক'ত পৰা দিব আরে নাটা মানুহ আহিছিলে সি 6টা মানুহ আহিছিলে না সি কৈছে 2 কেছ আনি দিবলৈ নহয় ইয়াতে কিবা খাই থকাও দেখিছোঁ এইটো ঠাণ্ডা বজাৰ পৰা আনি চানি খাইছি কেনেকৈ কেলৈ বহিব এতিয়া বহিব নাপায় বাৰ আছে আৰু ৱাইন শ্বপ আছে চব আছে তো ইয়াতে কোনো কিবা নিয়ম আছে নাই আপোনাৰ কাগজ আছে নেকি কাগজ নাই তো কিয় বহিব দিয়ে কেতিয়াৰ পৰা কৰি আছে মানুহ খাইলে এক প্লেট 2 প্লেট মাংস জামুৰ এইটোই আছে আৰু কি একো নহয় না এইটো কোনো নিয়ম নাই আপুনি ইলিগেল কৰি আছে এইটো আমাৰ হোটেল একলা নহয় তো কিমান হোটেল আছে সব মানুহ হোটেলত মানুহ বহি খাই আছে তো আমাৰ হোটেলত একলা খানাই নহয় হয় হয় চব হোটেলতে আমি সোমাই আছোঁ এতিয়া এইটো মই কিয় নিয়ম বনাম চৰকাৰৰ যে নিয়ম আছে এইটোৱে হ'ব আপুনি কি হয় পাব্লিক হয় ইয়াতো ইয়াত যি নিয়ম আছে সেইটো চলিব এইটো আপোনাৰবিলাক চেক কৰিব লাগিব এক্সাইজ চেক কৰিব লাগিব পুলিচ চেক কৰিব লাগিব আপুনি মানে ক'ব খোজে পুলিচ আৰু এক্সাইজে ইয়াত কোনো ধৰণৰ কাম কৰা নাই এইটো কৰিব লাগিব কাম কৰিছে নাই কামটো কৰিব লাগে মই কাম কৰা দেখিছিলোঁ নাই একো নাই একো কৰা নাই তো সেইটোৱে News report Anantarang Carbing Long Live. All Hills Tribes Chamber of Commerce and Industry Mahamaya Lapen Korkanthi Aru Kiseng Ponsi Mai Phuarpu Budheswar Teron Lapen Kongchunbang Arpu Krishna Dahalaphan Kipek Pon Kidamtang Aruni Phai Kreke Thomarni Domoka Tourism Lodge along All Hills Tribes Chamber of Commerce and Industry Collector Officer Roton Teron Lapen Publicity Secretary Sonjoy Rongpia Tumahin Pen Phirangkia Mai Phaponsi Korkanthi Lapen Mahamaya Aru Kiseng Ponaputhak Pangdak Pon Alang Tumahin Pen Korkanthi Lapen Mahamaya Aru Amaipu Budheswar Teron Lapen Kongchunbang Arpu Krishna Dahal Aphan Pekpon Lupusi Than Pon Bangso hut alang litum ki than ponake Carbing Long Lapen di Mahasawangkang Biha ki claim kidamatum akiduk kisung aputhak Karjam Jia Phansi Bangso song Seng Ponlo Lapen Biha mate Chojor Cholang Anathu Ansuse Kangthur Ponjia Phanta Ason Asai claim pon thuji pusi than pon Lapen ni tumpini lada Korkanthi Mahamaya Homosti elong Bepar Bihar ki claim aputha sinili tum chingbai chingsai lo Sibini aku mikita sengpon lo lasi dak Korkanthi Homosti pen Mahamaya Homosti Bepar Bihar ki claim tum stami nili tum long aprang sinang chingki era Bepar Bihar stami claim mongchodi tapi nili tum long a member avi pulutte labang ke atau tipen ke claim pulutte tum soda pen akang sai dapat bonji tapi ladak do penang do Korkanthi Mahamaya Homosti kisiman akorti atum Bepar Bihar ki claim do tumane ke Santia Bepar Bihar kumane ke cega Bepar Bihar Biha ki claim aron chokle matumalong thang bagbe tangka kerung thap ing tonangji jong sila puson ke hangdun thap dokokte nitum asong pen insai ji pusi than pachini pon Biha ki claim atum trading license kachisila malong chirap chetu dunji puta than pon Komiti kesengalong nilitum je parekon lang ke lapu henlo je dak bepar ke claim atum isuman alam ke alang litum kisung do laso kisung pen dokok alam ke pensi nilitum panang je thanlo lase nilitum ladakan nang humri lo laso humri long pen nilitum kachini bang ke lapu henlo je alang litum to claim so damlong pusitame dak alang litum pasik sak doktik pasik sak bang ke lapu lo je non molong ilitum tak damlong lo dak towar na net dam pilok pilak pusitame alang litum han Osa kirung dun tap tum ta doi pik lahai puthak pensi nilitum ta ladak isi komiti se ngak pok lo lasi nilitum la All Hills Tribe Chamber of Commerce and Industry ahin pen bangke nili kipui kantung bangke la pulo je komame ini mo next time pen komame jong si alang litum han pasik sat ba nilitum members dang nilitum seng lo alang litum ladak komiti dolo so komiti seng gat pen aki alang litum han komame alang litum han dong si ke hang tap do pulo de labang ke nilitum All Hills Tribe Chamber of Commerce and Industry hin pen bangke so dak pen nilitum insai komiti Halapu kipek ponamai phu Budheswar Terona hin pen ki than pon ke Korkanthi Lapen Mahamayang kang angtan pen kiwang asangti arphek check chainong abiha pen danglok break jama biha nang ki claim je tumanta nituma phansi nang chingki paprang nang ji pusi than pon
people lo la pen thu kaprek karjulong mane la bepa biha ke klem dam ke wan pen thek dum long potowar kumani khangche kumani la puson kumani la ben po kumani suri sinai kumani tharu phonai pu ke hang thap abang tu tum phang pulote nilitum sodak tem kan sai aja kongdo la pen ke all hills tribes chamber of commerce industry a hin pen sodak pen kan sai lipat nilitum pathik ponlo la pen ke alang litum sitame alang litum un edim nilitum hanang koborang po birta nang tinang po nang pidet lo pen nilitum bang po kosong na decision pen sini tung iklem kitam nai ma soalam usahakan nilitum tangpai dong mukak pen sem sing ti carving long life. Itiasat lang kitok dunlong je phan Karbing Long Thomas Council CM Relief Fund pen tangka pipajir pon popu Education in Charge EM Richard Tok pen pangdak pondera phi aruni phai kreke thomarni dipu IS asai hemalong lugachali amumar tuma phan amen kache thap dunlong je phan ong dunga phai chetongsi amen kache thap dunlong Karbing Long pen West Karbing Long hinia long ripen HS asat lang ki untang tum CU itiasat lang kitok nang jipu pen pinangan kimang ramasonsi kidam tang por pen thek ponong lo laso pen Karbilo charlia song pen chenglok pinangan than bang tum pen tami CU itiasat lang ki pidun jelong thedunga kisung dopu rada chatai long pen chenglok birta along antami paklang ponlo isi thedunga kisung kachetong nang kidokok athilake Karbiang long along nonamat CUET exam center ka wepen joksi lapuson chetong nanglo lasinon ki rang jilangar ni ilitum Karbiang long pen kithurmi lugicharli amumar atum lapuson kisung kachetong nang ni dekja phan methang longri along tami CUET exam center ki bj phan Karbing Long Thomas Council pen siding ponasonte mesenji puta pherangkya mailong ningje pon Jasamet CUET puthang tum ke namtang arni samet tum pherangkya mai atru pen tum pachini lo lasi jasamet bangke pini tum laso puthai tum phong tum kacha thanang lemdet made phong tum jas pherangke amai pen lapen pia ko students tum cha thanang lemdet lam themang si center ka we puthak si tum dan kisung punang ko laso center ka we pen jog tum dak pini Karbiang Long students at Karbiang Long pen higher secondary ki untang tum CUET exam ke tok dunja phan ka sak thepik walam ke tum social media through tum chapak nang bomlo dak ke thegiding tum dak professor tum samela solam thepak nang lo aso nasin tum Karbilo charlia song ben stami tum phong tum Karbing Long Thomas Council phan tum naso ka chuning ribang tum palela aso ka chuning rida mateng pensi samer bang ke patumi si Karbing Long Thomas Council Education EMC anani pherangke mai phalo laso pherangke mai long jasamer bang ke CUET satlan Karbing Long pen ketok dunja tum phan CM Relief Fund pen jasamer financially cherap dun po selang tum so pherangke mai long paklang lo la pen pini education asai kam IS asai hem along CM Relief Fund pen CUET satlang kitok dunji kachisi katum kirap kilong dunja phan pura hinie long ripen pinangan lo charli amumar tum amen che thap dunlo lasi ki do anamen ka che thap dunlong ta tuma phan kirap ki pi paprap jinje phan tame Karbilo charlia song hin pen Karbing Long Thomas Council tuma phan chuning ripon ni tum chugidam tang pherangke mai long sang tum pachini lo Karbing Long Thomas Council phan je Karbing Long jasamer bangke da computer institution di council pen aso ka sponsor aso computer institution thedung aso abidat jasamer government computer institution samedak thedung abidat da computer itum sonopo surisi ahum bena computer asona institution abidat aposi jasamer bangke chuitum pherangke mai lo talaso institution itum dak binai
laso bilo te dan semera bangke CUT exam non pininga bangke jasame pining bangke puriten stock lo ani kana prege tum pilo bola so exam e tum ge lake ani bangsi written verji pur kalibon ne tum chinge teng botela sila so a computer institution bilo bote mon kan preg ban bangke tum dak karbing long same tum CUT asentar tum dulo botela so joy ke post dame normal ge tum long high institution avela lasil high doveng nang ji la pen center doveng nang ji pu bangke ne tum bangke pini tum ka council ban bangke tum siam phane tum chulam pinpura lo pa jira melo nor bangke ne tum bangke ala ANTA dip national testing agency phansi ne tum jasemel bangke through tum university at truman same tum laso karbilo charlia song pen tum center BJ phane tum NTA phane tum pinpura lo pa kalepo News report Carbing Long Line. Kidamtang aruni phai cricket homarni Dhansiri constituency angkang upper dikrong SGB angkang kolom singrong phar arong along ratlapen APHL sialong alamjai sarpuk angtong iti ka thara tumangbong kachipachini seroy ajaime kideng pon labang so jai meglong kachitong dun APHLC TRP office secretary Albert Ronghi Bukajan LAC spokesperson Kleng Sarputiso APHLC Dhansiri constituency committee Mepu Mohan Singh Tokbi Ratsai Klembang Vijay Rongki Sakaterang GB Lapen Pinangan Manpeng Kidotum Chitong Dunlo Mailong Sakaterang Kachipahim Pupona Mailong MS Tokbi Lapen Angtong Itiga Tharpen Jasemet Tribal Aso Ajakong Alam Mate 6 Schedule Ajakong Alam Thea Puthak Than Ponlo Lapen Carbing Long Bangakhe Nangkidu Thiba Joini Kidam Tang An Ilitum Kisum Chichak Nanglo Ehemalong Si Erenganta Sunang Koglo Lake Carbing Long Thomas Council Atum 6 Schedule Ajakong Pen Langdam DC Ladak aning hangaling nang pachuklem jam pachumatha jam longaret apodlu puta jai pon la puanta ilitum sai se pusita kumane akeche cycle pen po bangko do ma ilitum da pumen men ke tong ma hapu pet ma tingkoi do pusita ithanang thenga he gidi tipolo ha hi ke athema hala nange thengji pu ga ma tha bang da chichini o da ke bang si ong hu pu poni ma thalang mati ni dak te chikong do chok chi hu pu chi ma thalang ma angtong tikathar aningarong alamthi chipaklang pon lapusona jai megalong chingki chithan long apot puta lamthi chipaklang pon lo nili jasemeda bangke non la kapacitang one dim ana bangke non apor la on counting la tangte sega bangke la jasemeda non amatke code of conduct digital lang do boilang si my meeting ke poke non ke bija ron ka bela sila so sega hod bangke non son pu chingki chithan chipachini ning si parong la puson chingtung cari pen so chingki jai me an bangke patangi san bangke body pon ko na si apulo biat long ri he phane kem po tang la ke hem sangkok por bangke la ke do ilo na si tame dake bang pen bangke hai kila keleng ta me nili phang la pulo dilai pen bijoy rongpi Carbing Long Lai Pini Abirta ke laponsi kang ton poniklo Kardong